Odiati voice na kwachiro makuru agacenjure amazina Mbabazi Charity kandi rizobanuro wa kabiri ebiro ni 16 byo kwa mkaga 2026 eshahane ibiri kandi ntuje kwisyaho amakuru agacenjure anyuma yo kwisyaho ebyijambo emitwe y'amakuru ne kwishibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Omgache chirechireci akashiko kapaka kwa tadisi wa Mbarara district ahabwo kugaba mataka ga Kamukuzi omuringo gw'ekishobobo. Obutichiriza nahitaka ly'abatura nibende mbaju zona ziganyirwe omwitaka government erikwenda kombekaho factory. Obutare bw'amatungo bucenjirwe ahabwo kweyongera kw'endwara yeja omuri Kyegegwa. Emitwe y'amakuru yabane kwishibwaho. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mbabazi Charity kandagana makuru agacenshire ombwijire akachika Kambara District Public Accounts Committee erizoba kakwata diso wambara David Muhwezi abo kutekatekwaho okuguzano kugaba mataka ga Kamukuzi omuringo ogwishobobo akachiko nko kamwe karagira disogu obutagarkom office mpaka okumchondozaho kuhiro mnyamakuru witu ainebirukuchira akatsikwa kari kuchondoza hamwe na nokurebuza enkozesa ya sente ahabwa district ya Mbarara erizoba kakwata kandi katwara DC David Muhwezi okuza polisi okukora statement bwanyuma yo kumubuza kasuna kahindu nko kwa mataka ga district aga Kamukuzi okubagagabire bitongore agandi bakagaguza omuringo gutari kwetegerezebwa akachiko kabuza DC wa Mbarara district okushobora nko kwa matendekera garumu Uganda Management Institute KIU na nebitongore inka Ministry of Internal Affairs, Solicitor General, PPDA hamwe na Police Barracks na nebindi byatunjire byapa byamataka agubara umuno bakozesa nuko kutandaka kugambe mbushukane. No, some people contributed, others didn't, but we have to do the job. Where has he gone? So in other words, that is Mbarara subdividing its own land. But according to people who have settled there, can't she no special areas? That is a different matter now. When I came to office, all the titles had disappeared. So we made these ones later. These are special titles. Specialists. The Auditor General, who is supposed to be auditing these things, has already built without the land title. And actually, I think he built even before he paid, you call it what? Premium. And this is the Auditor General. I don't know what he's auditing. PPDA, which is a regulating body For procurement. For procurement, follow the procedures. They did not follow the procedures themselves.
Albert Kamugisha chairman w'akakiiko ka paka nagira ngo IGG akabanza kuhandikira akawungwa yemerezo kubaganisa itaka rya Kamukuzi yarema nuko kurabiro mahanda y'Kishububu akahayita keru kurenga mu acres 20 ezuru mu acres 8 erbahireke ayu okombe kahirwa ro rya kanzamwe n'imitama. Actually to handing over to police to go and give a statement. This is a lot of corruption which has been here in Mbarara. Corruption irenje amataka gonna bagagabire umuryo ubutashikiri. So twajangwa amataka go bagabire nago ba transferingire gonna bagashazimo. Ago bataka gabire babo following procedures bagabire abakuzagazamo. For example, PPDA yayomekere eriyo mu kizimbe ko kate ina location tene cyapa. Auditor General ariyo mu kizimbe tayine cyapa kandi tayine na location. Kamugisha nabwe yaragira ngo disatagaruka mu office mpaka herezo kucondozubwaho. Agambira police they should go our procurement chairman wa procurement contracts committee yatoroko mu rukiko should also report to police and give a statement. The senior officer wa procurement should also na where yajangu yazomo workshop kandi we wrote to them, he didn't appear, twajangu reporting ja police to give a statement. After getting these references, we are taking matters up. Nagira ngo bushoma kuzo buryo mu district ya Mbarara Burengeserize kandi ngunaza kuhandikira office ya mukuru w'ihanga ya anti-corruption unity okonzera kubahwera. Amataka ni mingi. For example, aritaka rya PPDA, aritaka rya Auditor General, aritaka rya IGG, aritaka rya police, KIU, Kampala International University, Arho mega whatever industries or mega industries or mega whatever company, area harka cheka, Arho Solicitor General. So agamataka gona gariyo mess. DCD Muhwezi owakwatwa yatwarwa hasitewe kikuru cha polisi ya Mbarara okukora statement dero kucondoza kukatandika. Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa. Webare Elias Rutugusa obutishiriza nabarikira hagati y'abarisa hamwe n'abahinja mu district ya Rubanda aho government ya Uganda erikwenda kombeka factory y'amabare hagarukumanya ko butare na iron ore ho mu itaka lyabe rikwingana hectares 5 Abatura okurugumbi ya Ronkanyarurambi Mutorere Kabirizi Mumba hamwe na Muku byone biri kushangwa mu district ya Rubanda nibenda government etaho mushonga zitaka eri kwenda kombeka factory. Abatura babarkwegitiro mu bigombe bya birime cya Nyakabungo Barisa Association Limited hamwe ne cya Nyarurambi Nyakabungo Barisa Abahinji Group ubwati bino butishirizana aharuno hoshemereye gutunga cyapa bwanyuma ya government okwenda kutwarita keri afwenkura batuzere ari barakoze seje imyanya yona konka basigireho itakeri bararisizamo. So government kwashije kugira ngo ete mu project aba bagira ngo abarisa neryabo bonka nitwe twayanga nkabatunji kandi abahinji eki turi kufa abarisa barenda ngo batware compensation ibenka kubahurire ko hari mwenshi twara factory bakatwa mu factory. Aho niho ndasimira aho nareba wito warugiremo ho nareba ka muntu Moses mwongera no buturi kuza kubona di factory erikomoka hari we abahinji abo baragamba bo bakenda bakaleta resolution yo kugira ngo bahinge iri takalirugeho itabayangire nitutwaririndire nabuti nico kitumire ririho kandi nango bamwe tucahoza nabo no twagarukana nabo konka imishango ya cyari mu koti ine kinigaha mutima eshonga zitu eshonga zanyu abahingi abarisa abo mu Rubanda sitakatamwe kweyendeza nk'abantu wacetegereza sitakatamwe kubiha kwenda kuryangatanisa.
itakera kwenda kombe kwa mufactory harimo ebishayi bishatu ecyakabirizi cya Nyarurambi okurugoma aho 2016 ubwo abatura bikirizo kuhereza government itakangu bombecho factory hakimukaho butishiriza na hagati y'abembezi ba district ya Rubanda n'abatura baherira itakeryo kandi okurugobwe no kusyana hati emishango turo mukoti abo kuronde cyapa cy'umwanyogu twashasha munonga itwe aliho umwaka gwanyebwa konka district ekohereza abantu ba surveyors n'abandi itwe abahinji abahererene no gumwanya gurukuru twasayiningira district ku president cyashabire kugira ngo factory zemu twatahe mikono twasayininga icyapa cya agenda bashikora cyashuhora kwenda factory uyihireho babere barafaka compensation kugira ngo kazo urubazo rw'abarisa katazo urubazo rw'abahinzi kandi aribo barisa abatunji icyo cyo shintesha bire kigiye kizibo ikigira ngo akakiko kari aka area randi kubise akari kurambura itaka kubara ikaha mwanya bari kuza kumanya itaka niriheri baza kwereze cyapa batambure betorora itakeryo bari kureba ensharo zitakeryo n'abari kwatana n'itakeryo Bwanyumensho ngazitakero kwiko wa mukuru yangamwe no office ya Prime Minister aho rubajo rw'abarisa n'abahinji bari kugira ngo itakane ryabo office ya National Chairman egizereho rukiko hagati y'abarisa hamwe n'abahinji nangwa n'abembezi ba district ya Rubanda omucishayi kabirizi n'ekigenerwa cyo kumaraho butikirizana tunguka batakaza kugitasi ya mwenganda abanyabuzare na nemkago so mbwene bikiriza bagira ngo imituma yabo yabukara bagambe inshobezi bakozire n'ababire babihire bishuba nabo twabamanya bagamba amazima kandi twashanga ngo harimo corruption harimo na political interference kurugerizo butwamanyana aba area land committee bakora umurimo gwabo batambure bari kwetorora eka 5 ezitwasingira district etata aho mu itaka ry'abandi nitwenda echape cyari kiriyo mu district niryitaka tukwenda kwa investor kutaho factory tuko pamoja mwanya tegereza waza kuza umushango y'amataka kucyo mushango bimwe mutambure muhike arokasi rokasi njimanyisa no kushikayitaka ryenyene washikayitaka umanya omuntu omebe no murungi no akachiko k'abantu 20 okutereza enshonga z'ecyapa investor rukwenda yaza kutanduka umurimo gwo kombeka factory ijuka ngo mu 2022 Ministry y'ubwiga bw'umwitaka bakwatanise n'ebitongore nke cya Australian Drilling and Mining Consultancy ADT Africa hamwe na Karem Group bakaheba umurimo gwo kutimba butari mu rakabare oguriyo no kugendo misho gashakwa Christopher Imbisubwe webade Christopher Himswe abibi amatungo bakwatanise n'abebembezi bashaziremo bacengo butare bw'amatungo bwanyuma y'endwara yeja kweyongera kushanjara omyanyatari yemwe nemwe district ya Chegegwa abantu bagira ngo uhechikozwe nko muringo gumwe go kutangira kujanjara ko buruyirobu endwara yejweji ekabarukaho mu Chegegwa mu kwezi kwa 5 mwaka ogu omutano kanso ya Kazinga kandi hatekiye no magombora 5 tukingireho ubutale bwona omuchegegwa district obutale bwona tukingireho okubaga ebisoro hambere obugoyire buli kandi tukingireho okulibasa ebisoro amaguru hambere obugoyire buli enshongeji ejimeseyiza ba Ministry y'obuhinji n'oburisa okuvuga ntabebembezi ba Chegegwa n'abashova amatungo okwenedize huru ryo kugema nga Ministry ya Agriculture tuze okukwatagana n'abakulembeze ab'Echegegwa district nga twagala ensonga ekwata kugema obulwadde obwakalusu yongerwemu amaanyi so I want to challenge the players, especially the respect of people, the federal department, to ensure that this drive gets into drive gear, that we make sure that we have at least 75% vaccination. Obuhati
kwata amatungo 106 ngo gahereze kwata ndwara yejo mu rushegegwa kandi ubutare bukingirwe okusebera 30 by'ukwezi oku obwo kugema kuri kugenda mu misho. So hati imbere twahika tubera twina ebisoro byone bya karwara 16 kandi ebisoro 14 bikizira. Oburwaire bunne bukira kakubo kwasire bwangu ekisoro kitakagenzire hansi. We need the vigilance of the extension workers, the vigilance of the chairpersons, the vigilance of the security organs, and the vigilance of the sub-county chiefs and camp clerks. Abarisa bagira ngo ndwara gikwera kubarukaho bataganisibwa munongo mugentazi. Ndwara yeva neteganisa munonga aho kandi leta bizumunonga ko kubaho gavumenti tahamu cyera yacinga ubutare yacinga ibibitu so cyamase bakasenda kutunga gushaka abana su fizi ubundi nakona aza facilitation z'inezwe mu matungo zasaraye. Dokera bekiri ngo abarisa bashashata kirinjikana na habwente empunu embuzi hamwe n'intama bashashira ingumina ukorabira mu banka ya Pearl na Housing Finance Trust abashawone batunga wo shiringi 2 yakiremise hururu yo kujema gasha kwa Philip Marangera. Omusigazi w'emyaka 16 kurwa mu district ya Kabarore hashobanzirirwe kandi nashabo byamkwenda ngo akashemeze bwenda aho byenda byebiriyo nibyenda kushohora ubwo amazira emyaka mushanju arukuritana n'ekizubeci kandi abashaho ahirware rw'irya ya Fort Portal bakamohereza mbara na rishimurago bitu abarukumurebera tubarukwebasa. Omwana gunamanyonga ayibare Joni omutora w'ecyaro cya Nyankwanzi Nyamisingiro mu district ya Kabarore. Nikigamba ngo musigazogo akatunga ekizubeci bwayima yo kuterwa umugera hibondo wari kuzana n'umwana mugenzi we bari hishomero. Singa Joseph Nyakara mu Kicwamba county Bwanika parish. Omwana ogu akatandikwa oburwaire obu atubutwire almost imyaka nka 7 akaba mu kitebe cyaka yakabiri nasoma bari mu wa break bari mu kuzana umwana mugenzi we akamutera umugere gwendege oyamutira umugere gwenda umwana agwa akaba hansi bamuhimbire kumutwara mu irwaro ngenda muteka musikani bakasanga icyenda munda kisisire kitweke bamoparatinga umusemeze icyenda bakiya kitaheru ataka kupadira mu Kavera. Obwire obwo ogwa akaba nashomera hari Umoja Primary School mu district ya Ntoroko. Ogwa kije yatwarwa hirware rw'ya Fort Portal bwayima yo kuzimbenda ahibizire bakamushemeza. Bato bamusemize uruhurwo mundo rusana rukasigara turkwase walekera. Bato bakuriye byo kuri bija bisinduko rwaheru rumarira rwaheru wenda kunga gukora buri kakulekera. So mwana kwa tandikira ati yendo guardian we mwana munyana wanyu mwana atakuwara nyine mu kajemereza sindarinda batansira ko kuturaga romana mu irwaro asante kakira kusinduza bwo Eturu kwisena ku isho mwana ubwa kije yatunga butandu yamuhiro mu magara genseji aherize kutunga buriro ahantu ho Businge Joseph wabyara umwana w'umugenzi yashazire mu kutandika kurebera umwana ugo bakumara kurya makumara kuri ibyo kuri akiguta ubona hurira na sasa mu uwaro yisina rubata nazana kabana abandi bitwa kumara kurya ino busasi bwa rukura. Dr. Ruben amagara cyo mukama umushaho mukugu mukushemeza abantu nagira ngo embera yo mwana ugu ebasa kuba yarese rwo kujura munda boyema yo kuterwa umugere no kweza kushemezwa ogunayengera ashobora ngo mwana ugu abasa kuba yatunjire infection aha mwanya gwo bamushemizeho ecyamunjira ubuzubo. Itwencheta blunt abdominal trauma akatanga kujura yo munda so kuyabira na jura yo munda bamushemeza naho kumushemeza nintekereza ngo bwanyuma y'ebiro akatunga amasira mingi obutoko surgical site infection akonka abashaho batujanjaba cyakira na ekiro kureba kiri nke endeshuruhira hero nibyenda konka biniciye ko icya nkojo
usinge nagira ngo kikatuma umwana yayanga kugaruka hishomero ahabwe mbere ya rumo obwa hatari munashirura sente ziri kwika miliyoni na okutwara umwana ogumarago ningambara ayi bamuherize kushemezwa tulenga kumugara isomero beta kasomero bwira butayito yagati cyasoma ngo habwaki abana mamujuma kinto kimuzimbira handeki kandi nkibaje mutalibanizo bomezo next bakwata nikitakana na kwita mugenzi wake mujumi kane cya musasire ayakimujumire wenyine yamusambi wenyine yamuhikizo obule mobu ayi wake mujumi aturinda kusamba ubwo kuzimbo nja kuongeramo nomana akwata ikiti yamuletwe nyimbo lata mubayini akabaki mukizi cyakwata umuntu na ndakimpeka mu mutwe okuhera abantu aba ishirira Jonathan Utsingwire umunyamakuru w'ito mu Fotopoto aha namba ya 0 18 ninga ya 0 5 gashoka Jonathan Utsingwire ntugumza muturu kusema abantu mwena bari kwirukangira abantu abuturu kubaretera mbeho okubasa kuyamba reka tumereho ntujagaruka nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute umwe umwana wo mushomisi nyensia nakujya wo mugasho kandi mbahiga abantu mushomisi abana babasinga nyensia babungasho umugasho nabasa tunguri hanga umugasho nabasa tungura abagenzi be ashomese bagenzi be ingarebera bazirebe teganyensya ushomise umwana uteganyensya kujana nko kurebera bajya ngo urime ko rukura ngo abana obuhabuzi ahabyo bwegesi bw'abantu bukukibwaho Kitagata Farm Institute Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumbo. Nawe pesi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nyukushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Skylight Hotel eresura uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho
Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 Nashikampanya kutwara abantu aheru zirinka hikanara. Gacayina yabatandatine agandi mu uri yo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu urekeraho abo kutwara abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert bararia Amazon building mwije mbatware tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building note mushanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quality supermarket esumu note mushanju ine mirundena itane mirundena ninga note mushanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo Ebyo kwomeka byongera koroba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ibindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalore tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mbwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri Mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria eco nabyombecyese cyangane nka bendera ya Uganda bashangari mayiro 8 Mbarara Kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 cyenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara kunkubya mashemera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko nahatinye chakare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto birungi umukolo kutaliko kofi kombucha bareno umukolo wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja ne mugamba umwore nga Buganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha uleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha karwa sinjiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka Buganda kombucha Korkayo mukahumuro abebembezi ba district ya Rwampara bigwira mbutongore irware rya Kibale Health Center ya Kashatu omurinde yijo mu district ya Rwampara banyuma yo kumara obwire buringwa barukunyuriro mu guhangu owariyo mbecere hino kwatara ikiza mutindo muronji abaturana bacirangu batwire no batunga okugumirwa okutunga obuhereza bw'byamagara barukugariza omwirwaro ritojo mu district ya Ntungamo. Umurimo gwo kombeka Kibale Health Center ya Kashatu katanko mwaka gwa 2024 kandi rikaba ryo kumara emyezi 9 bituruka tungo kuteganisibwa bwo kuba mwanya kaba gutarukumara abaturana bajyangu baturimba babona bwo kubura obuhereza bwe byamagara kumwiza background y'irwaro aha akantu mwanya muke munonga gukombeka ibizimbi bitwara mu gihe aba kwizira twabina kuteka no abira no space banga hira ari iki kizi
kongoro nakumwe rumwe twashanga UPDF yaha kwasi so twataruka kuyiya ya side area ahari hatabu umwana so itora abandizeho aha ground akaro cyari impango munonga yo kuyiya iyo mwanya wo kubona aho kwasa bombi kandi kwigana akiri ngenda gusima government ya Uganda ekwememberwa president w'umukundwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abashaze no ngo presenti ntabwo mukira kora World Bank nyine ntabwo kintu cya World Bank mukiriki isentezi za government ya Uganda abaturani bajyangu batwembara bo mu kugumirwa kutunga ubuhereza bwe by'amagara abo kubirwa rero babembeje n'iseri yitojo rero haro mu district ya Ntungamo tukarabo mu rwindi ngo kuba urganu yahirwa reryi iriya commission today kikairi waro ya government reba kwetitojo haro mayiro zikuka nkama 20 so abantu abindi akaba bafa batakufire aborogene kubaruriwe abashijari baratumye sente kugira ngo tukebeze nkenda iza kutambura urugwito ni rubi bare naho kucebereza naho ntare umurimo gumaze miliyoni rwenda kandi abebembezi barambwire n'endije miliyoni ekorwa marwa ronkanya ruhandagaze health center ya kashatu Nyakabare health center ya kabiri Nyabukungu health center ya kashatu kandi basimira umurimo guyo nukorwa kutungure by'amagara health center twajigura abashaho nabaza kwisha staff ni tuzakunza kubarurira n'abashaha bandi rero indwara bataje irizoba twaza Nyakabare health center tu yabo tukashenya twayondekaho health center ndije abo kugira ngo twera afite usiri school abo kubirwara rero batutera bagenzi banje pasiteri muri tano madrid nabyo tubasimira muri matirirwa n'abashaho bishi rwaro tangiye gukora abakazi ko barebere rwaro ryabemeka bagira family planning bagishura ndi Anita Tukunda obutabanko bwo maka bushobira bebembezi ba district ya Isingiro kandi abashabire polisi okubahwerekeje meseriza bebembezi na polisi okutandika kubugana abaturo kubahabura no kurikiriza enshonga zabo okugamba hanshonga z'obutabanko maka obweyonjiro mu district y'Isingiro nobwa bebembezi babire nibabwabwanaho na polisi hamwe n'abantu omagomborra garimo rugaga masha hamwe na rwetango obwo barakwajana na bebembezi kureba ko bakubasa kumaraho okutwara amateko mu ngaro imwazo mukaza izero wanje nangira ngo bari namukwatro muhoro ayino mwana muka ibara muna mubinsa nanda kumutera umuhoro akamuraza heru akagama timuriro biro komje no borazo mba chairman kire cyo kuza kunkora nakwandikira banga no kwiza the next step is what tureke kugira ngo neniki nyo nakweta okanga emirundi yanje 3 okanga my work ichinkora ni kusindika osi akunzambura akuleto onsobora nkoko kugizeki yes ebe muleka kugira ngo ma police nyabyo tubabindetera nyiro kubindetera tryinga security wise okukinga tinkumanya ba chairman kumukukoro ko rigenda konga kuriya kabare rwesha bashabe bona zaika sahina ne bakinga ibintu byone aba security ebijambia abantu babera bakutema abantu bitu so yakakoncha staka ikireyo rohangakira bihare konka cha chetasa abantu kinge ukirikare abakurya magambere bakinge saa 3 nibari batandika kukinga saa hina abantu bona bari yo munzu worokora polisi ya district y'Isingiro atongera kakumo ba chairman bentebe zo kubanza ngo bakahinduka bangamba nyenka ekero kurigirira mwabantu bagerekenaga batyo bakatwara amateko mu ngaro ereka bakachiko bakawe ukosi no kubano bagaidinga babanze barete biteso byabo ahasharama yo korachi iyo kwenda bakoreki basharemu yera muheru tera mu stamp ninga guidingamo konko buzuba binjo buzuba butwine ka ba chairman ya naba boda yaba naba LCs ya nabachi omuntu kakureta umushango gwe
iwe nka chairman ubaniwa wabikoraho wenga oguhona bahabwire okuzahabuzoramisho na munonga habihandiko ebirikuterwa muza stamp ekirkwija kuhera kuchendeza obutabanko mbyaro kumbe kurungiza stamp zanyu stamp ne yawe secretary yahandika niyo yino korachi kwa kiyo muntu kugira wano ndarone tindiyo kunkawa obukora ukaka yiroko gambira omukazi ajukereza o stamping ege bintu ebyo nibizako bakoma aribuka ngo aba serious umuntu mugambire tindi yaho tokenchakare oribuke ngo washomo muri yecho cyane kicakwenda koreki abahati bikirizine ngo batandike kukora obukiiko bw'ahabyaro oburabe nibureba enkozebi rero kibahwere kumanyisa polisi tutwara umaramu tugambira abantu bitu abaseiza nitutubirikiza ekindi kyese bizibu omugombara yanjye obusambano birekati abasiza n'abakazi nugwo gasha kwa Ruth Nwamanya ahabwa agacencwire webere Ruth Nwamanya muri Senjiro abashomesana n'abebembezi batandikire okuruhukwa banyuma ya government kurugayo hekongeze imshara yaba bari kushomesa amashomo ga arts na naba bari kushomesa aharengo rwa primary home district ya Kamwenge kurugira barukura amashomero n'abebembezo mu district ya Kamwenge enchamo yo kongeza umushara gw'abashomesa b'amashomo ga arts no kwija kumara ubwe sharingo butwire nibwe hubomba shomesa twenda utsime government abo murama ubuteireho ubwo kongera imishara abakozi ba government bona bongera kucira munonga abitongore cyitu education abashomesa n'abandi 25% president ari kugirangirira na ministry of public service bindi bakabana kitwara muka kechuroto nino turasima government professional munamara mu emyaka 10 ndugu zakuzamu buro twandifuna emitwara abana mushanzu mitwara abana mushanzu ebintu biro kabitakatembera munonga atlisto kore bangu na wawa koze expenditure shawe jwasa balance na income yokufuna but as of now these days ebintu byona bakatemba akasente nobore bakongezeho karekali hajyana na mwenda mazima kabika akacokoreba kinishika kuyamba na wakafuna embarira yo mwaka 2026 na mshanje herize kushomwa ekoreka kwa bashomesa ba arts ko bongeze ibwo buceka 25 bwe mshara yabo kanda haryezo n'abashomesa ba primary tubarasigirwe nyuma teka ikintu cha arts salaries tubashomesa bongo so they have to be patient because 25% almuna categories zindi zitafunire like at the local district government workers tubona ngaba science so choko mansangu it is a good step 25%. Mboniga wa Fred kurwa mu district ya Kamwenge najyango kongeza senteze nikimanyisa cyangwa mbere y'abashomesa warebe batuye mbarabamo umugo wa government no kuranga abashomesa babasa kuba enhanced in terms of salary imshara kuri kuba enhanced hato umuntu n'abantu mujyango koreje nawe namanga nachikorera kugira akasente kakubazirike atungira we nko kumwonje n'umushara nawe yatunga akasente ashemerwa ubwire bwabere nabakora ubundi atamirwe bunaza kubanza yarunde cyo gukora ikindi ubwo binahereza ishomero ya concentrating obwato mushomesa wa senior ya hidara ya diploma naza kuruga mutwaro nshanje nena necheka kwika miliyoni 1 kandi wa degree naza kuruga mutwaro 96 kuza miliyoni 1 mutwaro 2 kandi wa primary naza kuruga mutwaro 8 kuza mutwaro 2 okongeza mishare gino kuza kutanduka no mwaka go bye sente guru kutanduka kwezi kwa mushanju kandi government neza kushoza sente ziri kwika billion 5 no buceka 5 amishareji amakuru agasha kwa Anthony Twine ntugaruka naganda makuru hiwe Guma TV West
Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship: degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. Omara kurukagomba ogutebekanisibwe la Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambara ufutandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kulebenya mishwa ne 12 zonka abana bamashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kulebenya mishwa na zone 10 zonka mungena bamakorera amahango amwe n'amache abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kora ibyo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasi nse yo murembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga. I'm called Awidi Isabella. I'm studying from Villa Maria School of Nursing. I've won a school fees with the MTN Momo. This school fees you win for a full year, which I'm very happy for it. I thank MTN Momo for helping me in paying my school fees. We've paid all the fees for the year. Thank you very much, because on Wednesday, the principal told me, look for my man and bring my man. I told her, no, I don't have man, and you have to wait until I get the money. But when I left our office at 3, they called me that you have won the money from Momo. I said, how does it happen? As long as you pay school fees using Momo, you stand a chance to win school fees for a year. Dial *165*80# to win school fees for a year and more. Uganda akankokirekawo kufutambura okamanya kandi tukegita hamwe omukurwana sendi yambi jata malnutrition ya Guitar Olympic Day Toke Run 2026 orwirukoru ruraba ebiro byo kwezi 20 kwa mukaga 2026 omuchaye cya Bushenyi ansi omuto kugira ngo tambura oyeje kandi omanye bya nutrition care jete ndya nungi kijabwawe kwiruka kilometero 5 10 n'ingabirnemwe bwanyuma y'igita yanga ryona abwo kwiruka bwendya nungi ekiti cy'exercise byonka buri kigere cyo kwiruka ni chwera abanya-Uganda biriki abakero bato abaryembetebe kadusora igendo rwabo orwo kuzomudaka 2026 okweta bo mu rwirukoru shashore mutware 3 n'ecyoka yonka bakwereze running kit yani sari olympictokerun.com Olympic Toke Run eshagikirwa ba Toke the presidential initiative on banana industrial development jete PPD ekwata ni sena Uganda Olympic Committee yirukabwe ndya nungi oyirukabwe kunda Uganda kumanye bikutira hotel semeji ningo za WhatsApp note musanzu 82 note 932 ninga note musanzu 4 note emwe 25 omwirukanje mukuru naza kubari his excellency yowereka kutamseveni president wiyanga yitu ya Uganda kandi tugahereze kurahira no musiyasya nkauka China nkaburo. From 11 June to 19 July,
everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire Joshua. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kuruka yomka humro ibura rya Kabyonjo ishomero rya government rya Chijongombe primary omurikaterera Rubirizi cera rutiriza abashomesa nabeji kandi abantu bashaba okwerwa. Mutsasereho Bishop Embere yahishamwe rya government rya Chijongombe primary school omurikaterera Rubirizi ne yararikiriza ahabwibura rya Kabuyonjo. Abantu bagira ngo ziroho zikijura kare nangwa no muryango gusigireho tuguru kumara okumanyebi no Honorable Boaz atujitire omnyishenjero abwishaze rya katerera yabana arambaraga mu hamashimiro ga government okorebe mbere garumu kuba kuza mu kwejuna ushanga ka break bahiza wishaha nyingi bari line umwategerize mutayiwe nangwa n'abashomesa baza kuza kwejuna bashanga line y'abana ubundi babanza bagabo bategereza so shanga cyaba challenge munonga kureba ngo twarobwire nangwa n'abashomesa privacy nangwa n'abana babiki amajwi kuraza nk'abashomesa nabo tujya kumarana make kandi nk'abazire twata ukirase ndi twayimikiro nk'abazire bitu nabwo kirase jo ni temporary terumbuteka ahabwe mbere yashangwa hamwanya Honorable Boaz atujicire yakwatira hu ishomero na miliyoni emwe management y'ishomero na herwa na headmaster nti eza shani mbasa kuba ntinde cyangwa kintu basa kubahereza konka abogira ngo nashange kizubuciro kandi muri kizubucita kandi yetagatagira kombeka mu nkizenza kubasigira akakade kesente mukumba kwatireho mubase kurebuka ngo mwagura eritaka kandi nigenda kubahamiza ndikumurabe mwamazire mukuza kutandika uko kombeka toyiretejo mugarike mu mpicira ikitwabe turinza kukibahereza ukurya ngo abana bitu bihanga babasa kufuna ahi baragumeni beyambira bahori yisho bamwe mu byo bwegese basima Honorable Boaz aho shagike byo bwegese mu ishazeri muzo kongera kusima Honorable MP hawe kiyakora n'ikindi kikuru munonga ukureba ngo ishomero nkero wari kahono kwatira uko mfito nka district itubura mwaka ntumbekera ishomero rumwe moto heza tunikonga masa ngutina amashomero myaka atawunamuna kuza kombekera ishomero somone MP wakora nk'icyo no watuyamba munonga kwatubitwa tungira itaka kandi tine sente ngwenu ntwebaza Honorable mukama ahiya amugarireho kandi cyatuha kuranzya kwa manu kureba Honorable gwiziro mu parliament bwiro nabasa kwija gukora cyangu kukira kwari ejo nambwe yaturagandisa kutandika kombeka latrini akatera kwitafari gashaka Onesimus nabo abanyamakuru babiri nibo bariyo banyiga ebironda bwanyuma ya polisi ya Kasheshero police station erukushango mu district ya Mitoma kubashomaho eteka batera obu babire bagire yo kuronda makuru agaturire n'gatambura social media ngo tubarukora nabasibo mbyabo no kutera matatu abanyamakuru kuza kuterwa hebyizireho bwanyuma ya chairman w'entebe ya Kashata habwa Kashenshero Town Council okuza police shaha ziciro ati nukwe kushanga ataruho police nomwe nawe nukwe kukwata video eyatira social media arukoreka maranga ngo abatore barukugamba ngo abapolisi ba Kashenshero bakihamwe gukucakara no kubyama ekijemeserize abanyamakuru kuza yukucondoze nshongezi konka kubabire baheza kugamba n'abatura bakwata umuhanda barukuzo wa ya etyo polisi nayo nukwe kubasharaho barya hari pici ikabahinga ho burono mugusha polisi neyenda kunyita eriyo nendondora eshaheji polisi ya Mitoma
nenda kunyita abwaka video okagira ngu ejini bajeta kisanja no slip konka kuntire yaka video babire batari mu office eshaheji bariyo bandondora kunyita n'abantu bakunganya bona bijiraha barebo kubanteka chini ya burinzi bari kwayira nyowe ngabagala kunzita kandi afite ibintu tambura tukugenda gukora nk'imirimo yite y'abanyamahurire kandi atushyira polisi yakashenshero tukagira abo turiya boda bakemereza boda y'ibintu tamburaho bakatwatiraho na n'umushije wa boda bakatutego mu kadunkuru bakatutera kiboko nyamwinji munonga emigere MP bafutera hibabona sayide jiyo bagitire yona ndinkatirwe fesho paris shangona hashenyeriro mu kongo mutabe na futero ezo wataka futero bayambatisho cyo mushari nyurra mutarebeze nko nebisiku umuntu kwataka futera kisika kakunyura kakwiya kisika kakunyura tubayenda bakushohoza bakuyo mu kadunko nayibaye batutiro mu chome bamara kusyaho akuba polisi baye bari bingi bona bamitoma baturetira bamitoma kandi hamwe n'abakashenshero bene bakwata bafutera iwabo notaka banga kurugaho bafutera kandi obwe baru osi yari kugera timu mwene ubona ariko bahagahaga ngo batutere nkuko barukwenda okumanya ngo polisi eji bari kujigambaho gabasa kubagari y'amazima abanyamakuru hezi bajerireyo bashanjire bariyo nibezanira matatu office hati na rumo zibeziri munana n'ikinda uzihango abasirikare bari ya matatu turiyo mariyo marayifeye kandi nabwo no turiyo mu chome beno hurra osi nabayondesa kumbingi saha ataba mwe bari no bandwanisa kujya ngundi yo mukoko ati because of my tribe ati do you know what brought me here kare ngene ortaro rwenyombe takumantura gumire rugokwe babere bakwata bafutera bakukura bakwata ramobona ibabona bakukura mabere bafutera matama mbwenu oreba nkiwo ngo mukazi bakumara kukwata hukare ngo mukazi oreba ngo mushija kufutera wena kafutera ninkubuto yamana kufutera akushanga hanso chuba wayo ibyamisa ngo tagaruka kukure browser garuka futera kunyuka Erizuba abanyamakuru ku rugo mu Bushenye mpango bayishwa polisi ya Bushenye hamwe no mu irwaro aho abanyamakuru aba bari kandi bashaba by'ubushobozi okucondoza polisi ya Kashenshero police station polisi ya Mitoma ebire kinde kizibu ebire kizibiti aha abanyamakuru nitwenda kushaba IGP afande byakagaba ije tuyambe abanyamakuru twafu ntwenda kushaba Jeno Muhozikine Rugaba MK kandi utukunda munonga ije tuyambe nyabura polisi ya Mitoma yatumaraho itwenga abanyamakuru tukizumerera abo kuba polisi omugaso gwayo no gukurinda abantu n'ibintu byabo konka washanga bariyo no batuntuza abantu kimanyisa ngo ecyo necyo guhenda buradi especially abo twita junior officers nabakora higuriye baraje abakura bakoreba video jininga shaba kutureba mugume mutuyambe nko kutukubayamba abo kuba n'umutweta tubakora story zanyu tumukutushashura tuteka muna transport yitu hato mutushashura kututere nkoni omugambirizo wa polisi abwa Bushenye mpango yayanga kugambira kamera zitu konka twatunga marakage ari kugamba hanshongeji no way I don't need to be told on how to investigate as a regional PR when you manumur mo kwa dai don gambo kandi kundenga na riki mali support meeting na jana meeting kwa takwenda ku meeting it is right na rare the matter can be investigated any other matter not so special yes amateka garo aba police bari yateka but let him be consistent with his statement and avoid being misled. Ati chukumuzira kuiza kureba PR woniki twatungaho na nebisha nebindi ahitwarebera polisi ya Kashenshero erukurumba chairman w'intebe ya Kashato Mubara ahwabire na nywera batyo bakamukwata bakamuzirinjitarana hamwe n'abakozi b'ebara amakuru agagasha kwa Mayiko atwakire
webere Michael atwacire. Bishop oberebezwa Uncle Fred Sheldon Mwesigwa yarabra eminyeto etarukufahamagara gabo hombuyiro bo bwihangaro kwetengo kushabirwa. Bishop Sheldon ebyabgambo byabariyo mu rutaya yorwe urwo kusibira abakristayo omuburisa aho bwanyakitundo mbusaba dikono bwa Kabingo. Bishop w'obureberezi bwa Ankole Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa yakabukira eminyeto etarukufahamagara gabo obwagomize ngo minje haribo ne bahugiro mbyensi baremwa kutebekanisiza nyensya konkanywe ni nyenda nshome abo kubani banyendeza je niza kutaho umutima no bwinje obundi nyensya nkatunga na scholarship rero banshashura scholarship zuruho ombureberezi bwa Ankole we are your first grade or your mwojo ki hayitanu aha nambara high school ntuka tokushashura na fees nemo omwana w'omwishi we are yitanu mukaga tokuza kushashura fees so reka kweja garaza akasigazi kakakureba kina kaduka karimo biriti ni osheka yuzu homwa bwenje obiriti ni okwendo biriti abazi bamaze kwijja abakwemera kugansima mukama abo kikiriza izoberi kandi kikashikirira bishemwe katwata ni septerero hango mungaro bisho kubiti yaje oguyagambe ebi obuyabaryo mu buriso bwa Nyakitunda ombusaba dikono bwa Kabingo omu district y'Isingiro aha mukorogo kusibira abakristayo omwaka ogu ekibuzo kiringu yewe niwe niki cyo rukwesiga munonga iki cyo rufitaho umutima gwawe kabanho gwahugira wareba hagire cyatwari bitekateko byawe no mutima gwawe n'amagara gawe atari ruhanga cyo kimenza ngo kintu cyo wacaramia kandi uruhanga nwe yachikwire nisima ruhanga kandi wantorine kuba muhereza we rukumi rwenda kinana mukaga nibwo kitandika nibwo ukwetwa kutandika abo kubobona ubwo najunwa kabandi ndiyo musigazi muto w'emyaka 2 nahurro kweta kwetwa kuzombuhereza nahurra nayakira Yesu nkomujoni wanje kuna yakira Yesu nkomujoni wanje nangwe cyo kutangaza kandi nyera kuzombuhereza ntakajunurwe kanaterebuka munonga kandi Bishop yatugarukaho ngo Bishop wasasire ngakihayo nangwa nayatisa umisho gawe abo kubona Patrick akuyampumurize yaje aturumarira nte atumushuru batumira ni mumanya atumura nza gukora nawe yenda kusimo mushijo aha myaka nkaga nena Bishop Sheldon yasikia myaka 16 nka Bishop wa katano w'obureberezi bwa Ankole kandi naije kubana humuro mwaka guru kwijogwe 2027 aho akaciko katirweho okutora na Bishop omusya gasha kwa erakiza ahabwa gacencwire ntugaruka na makuru agebye mzana. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Tyson, mwiroko mugende mwirukanze nko kweriya mugirete. Robert, za kututwara ugiteka yo munanko. Yesu. Biji. Kana nimwe muno yo kubaga. Hati MTN resaraka zanone baketa ko kuko liko. Kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese. Hagati ya saye mwena saye ibiri. Ukagura voice bundles asimu yawe. Then yo MTN ne kwereza minutes
izabuse zinde zo kukozesa izuba ryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha izo kuterera ba MTN izuba ryona nyegasta emwe not star ibiri emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izuba MTN twena hamwe okurizana kwitu tukuruho kizibera MTN. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Umakura g'ebyemizano abebembezi n'abazana bwa timu yishaza Elia Kabura obwahati bakwatana biragara habwibira lya sente cyakubasa kuteganso kwahana kwabo ompaka z'amashaza ga Buganda hezuru kutandika kwezi okurukwija aba batireho urukiko rwo kushoroza sente zo kubirukanjira aho batunjire miliyoni 3. Urukiko rubira town council ya Lyantonde omukushoroze sente zirahwere timu eji okwetabo mu masaza ga Buganda omwaka ogu beitu bakama ba timu nibagira ngo tubari kumanya sente ezi iziraruki abo mu budget yabo nibetenga miliyoni ziri kweshumba 108 konka nibagira ngo zaba zitakabonekere empaka zo mwaka ogu zibasa kubagendera kubi je bakunganira mukam landiro ja banja twatambula ko mwezi ogwasoka katuli wakati tunamuwa yatupangise mtwala 3 omwezi twakamuwa aka 3 tuno tuli wakati bajabera mu emyezi 6 za miliyoni 1.8 nafe kibadde kitusomoza nga abantu simu mutima mubi naye sizoni eyagwa esembyeyo onaleba omwana yasiba emifaliso gyonna blanket esefuliya ebijiiko ne fooko n'emirawo n'abitwala ewuwe n'ekakati gyebiri ng'ate mwana wawaka Omuri fundraising omu Barundi ine sente ziri kweshumba miliyoni 3 okurugo mbebembezi n'abanyamyoga batari bamwe kandi aba bashabira tende ki n'abazani okugira mico mirungi babase kushuganisa timu yabo mu businguzi nsubira semulimu aina emyaka 4 n'okugenda waggulu kakati ekyo kitegeeza ki eyo challenge y'amaani kuffefe n'abavubuka kati ffe abakulu tugenda kubeera no nga tuba tunuulira nga tubuuza nga tugamba musobola oba temusobola muyinza okwefuga oba temusobola ekyo kye tugenda okutunuulira so empisa kintu kikulu nnyo 5 mu tiimu ey'ekabula era nsinzidde wano naye bwe batuuseeko nange ngenda kukola kyokwongera ekinoganya era ajja kusaba akulembera okutunda emijoozi egyo kituukeko nti bakoze eki baguze naye buba bumalirivu okwewaayo byonna bye tukola nkakasa tujja kufuna obuwanguzi tuyanzayo nalebo Dewini webale nnyo yatuwadde miliyoni 5 Ntusande William TV West. Timu yihanga heyo mpira gwabishi asingo mzano gwayo ogwa kabiri ogwa group ya kabiri ogwempaka za Sekafa under 17 wanywayo kutera Zanzibar na goli shataru empaka ziriyo nzihindira Tanzania Uganda neija kukurasaho aba South Sudan. Eneo ambayo ni mazuri kwa gula kushoto meichimba kona ndani gonga prakito kwa namna gani bado ipo nafasi pila ambayo umekaa kwenye kamba na ni bao kwa mabinti wa Uganda heka kwenye lango la Zanzibar ni kama wamelazimisha mno wanachomekea kwa mbele wanacheza ngoma ambayo inawezekana ni ngumu sana kuielewa kwa mabinti wa Zanzibar lakini Waganda wenyewe pasi moja ya kwenda ni mpira ambao ameukataa lakini bado umebaki Immaculata Acheng Ima
ameweka kwenye nafasi. Oh, yes! Ni bao la pili ndilo ambalo ameandika. Mabinti wa Uganda, mwamuzi amesemaje? Uganda wakiandika bao la pili. Cross ya ndani. Ameugonga utosi. Oh, ni nafasi. Weka mpira ndani. Yes! Offside. Wakiandika bao. But I think we knew they were wanted to come at us, and we had to kind of sustain the pressure. They made it difficult for us really to penetrate. But we knew that because of the ability, we were trying to create work and see how we can get behind the defense line. That was really the aim, and to score a lot of goals. However, in terms of the substitutes, we made our subs a bit later because we only had 2 goals. We were wishing to score a 3rd goal a bit earlier. And not to destabilize the team, we brought on substitutes that was done. Webareho kuba murebe murunzi wa makuru agacenshiro wangana kusiona abani babas Charity agande ntejaga kwisiyaho nyensha kariho makuru agihangwe shamshanjo na makuru agacenshiro shayibuzo mwebazi nyenda kwendeza okurara kuronje. Eshaha zabisha tuzechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy 0 charges below 5K. That's the power of Momo. Ukumbereba ne kushiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Program Okumbereba as embogo aibanange embogo munywe embogo abakikuru bandi nabagurusi munywe embogo tiye bana bato cyo muchimani embogo ni abantu abakwasa kwemerera bakaba stable nabo ico abana mbe mujibareshiri tuyitoba kuru tujunywe tutereza fitaloro mwana monde byakwa na mwana moto abana batatu akira kurara munda embogo akacupa no mama nasinjira 10. Yes yoda umdoka yo nobuze embogo kumbucha bajukwereze onywe atina kubanja nanengana n'abantu bakabirebera hano bashanga aha reception bambe umukikuru aka inobuzari nabakatete ambassador katete jiwe afire oko wachamani yani emyaka 9 so nanje aramutaja deno mutakora comment ajet tamani wachenda ati yahumara no way omukikuru w'emyaka 9 abo bwirowe yaba atari hansi atatirwe za stroke atine nankani amagezi nana atora nyonya ndakubamanyisa abantu abafejo bakikurabo imutumu kumanya obusaso butwine ekatechira umagezi
titwakine bantu bakwa abantu amagizi titwakine umuntu akwita umuntu akamucika rubaza kamuswapinga wena akamukora amaguru upside down abitwinemu tabaci basi nabwo aba bakikuru babacuru imwe bakibini mu bakoze sitamano mukikurogwe sitamano mugurusogwe naza kugamara detwirize kutungaho umugurusi na celebrating imyaka nshajoneta no mbushwere John Mark bamureba wanyetegereza wayine imyaka iganena na celebrating imyaka nshajoneta no mukazi we Margaret ayine na chinda nena na celebrating imyaka nshajoneta kwa kama za imaka wastamanao you can't believe it tina chatakuma namanyoku yaguzaraho namanyoku tayizonka zo namanyoku abana byazina namanyoku yabashomise namanya intasi yakoshemero kutwaza because at what we are lacking now in our society nabantu bakuru echunchu to lacking society abakata abantu ne binji bashangire nabamageze nabona batina. That's why inosanga ko umuntu is bamutiro buru is a minister nabasaga itopta bire tukora until my mother passed on arebe gambo mukambe binta kubasa kugamba garahanga nana mwena numuna kwa ninchatinga ni utingwaza kuchandi kuko noro umuntu is an MP as a TV yagamba bagendo lye bugendo jendo ko rechi nikagambo ruganda bondo bakajya nigamba baga you gonna eat this jendo mwena abantu kujumirana on TV kashi mutajumirana abwenje wakora abakubere babagambara tumuraba tina tanisha bamwete barafiri nabo families z'ikina bakikurabo mubakeho binamagezi gabo bareke kugira ngo bahumure endo humuzabo wabo ngabo wanyu John Maka bamureba ayine myaka iganena tini chata kumanya hansa yo wachino jambo myaka 9 humure nuko kubireba iwe no birewa